Ma questo probabilmente può fare, ya sobre venía hasta con se halbo teno, to je više suco unite, kuke blonka. Je originalno. Sve to kuputeno. Sve da su da vartat. Vidite. Tu je što hod dol. Kam? Sve hod dol, vidiš. Da su regularno, pa da su unija viš. Da su uniju kuni med vartat. No malo ovo je prešlo. Valentino Duš, Kovaču, Tleparmasirah, je ereditu recimo telo bogatio. Io il tuo padre, sì. Hai visto da lei, sì, Sì, va sì. bene, però vi imate taparchiš, telo vabbè, bogatio, ki je kovačio od vašega nona. Ja, biznona, že govorim. Biznona. Kaj je, jaz sem pub sedel pub ne biznona ta. Napravimo, ne bi kakšno je bilo napravimo, se da je zelo stara, da ne reči. Ma vas nono je bil te zadnji, ki je delal tle. Zadnji, ki je delal. Ko se je klical vas nono? Miha, Michele. Dušo? Michele. A ne, od katerega leta je bil? Je bil rojen dell'89. Quando je umrl? Ne umrl nel 51. Quindi, ja, že dolgo let je ima. Lui che è umrl, te siamo 3 leta, dal 49. Ja, v Tjani imamo je bil v Rusiji, je bil v Rusiji, on je pa šel ven, dal 46. Sono viviare da Russia più prigionieri filipino. Zanimljivo, če je malo, on ta sam je krave i moru djelat. Tako nije vičom pa je uzata. Njemo parijetni. Però sta ohranil sve tole. Anche kaj sta delali tle noter, tle v tej kovači? Ma se hai, se tu te puoi cena verso. Se tu ciavi, c'è tu, dici. Non è il tutto non dio. Pa juvale, ringhiere. Ja, vse kar se je delalo okole. Ma za katere kraje je delal, ne samo tle okole. Ma te kar je dolo sa uvolje, celo nije manj to v Sloveniji, jaz tam imam kupa, tam je pisano za Oljonija, to Drežnice, to Drežnice po Uniji. A, še delal, ta pa mi. Je pisme, tako ki mu zamijete sulje. Tako da je vse napisano, da žurati in ho za vse. Ja, imam vse, imam tam bukve, je vse še po njeno. Tle v tej kovači so tudi zobe vedeli. Zobe je on daru. No. Ja, no, kaj, ja, no, bilo na problem, malo muh, da še ne vem, kaj je to je. Ma imam dokumente stare, imam vse, teren leva, šafam, vendar. Beh, ker bomo tole tle popisovali, tle par vas, allora tekrate Šafam, tako fotokopiamo, pa pravimo vse. Ja, non kamune mora pisano. Certo. Je bila velika azienda za tiste cajte dela vaša. Certo, il plen je bil dan tam prešišjeh tudi. Tudi je bil mali. Aha. Ma ti se tam je manj delu. Ja, zaki recimo kaj šankrat, ko du petjage so bile kovačije specializane, dan je delal za konje, recimo, druzega, no, ante drug je delal pa vse kar kordu hišan. Nisem tudi, daj. Ma sta nekaj to nije, viš, se ni dal, in posodu za pust, on tam biti ne daj. Če Matejus, tak imel smo paše krave imeli, no, da. Ja, za krave in za pust. Za krave je bilo, ali bo nehalo, viste, za krave, da so jih pas odjest. Ja, certo. Kje ste pas krave? Horda Matajure? Ne, to je vedno, to da pa si ovo. Ko se kliče? Da skridan kao, tanto. No. Sì.